akaruru kaka katarifeya ubushuma bukaba bwinji ako mugongo kenyine bakabanyurira abantu babona bareba babahece 5 bamukuyaho murizana kumugarizo wati zamani noha results zanje ahina celebrating jirwe munonga is my home polling station Kahoma ahina sinjire no burubiri nshaje na munana umwami JB bamutura cyakaine 2 5 na 3 umwami kakura ni 19 konka baciri kunchiriza tucelebratinga kariya yiguru ezo na video nzine evidence banyeta nguhona rebo ngatumije musayininga n'aba agents bawe naza kusayininga nashanga results zahindukire mushanje bagindura mwina muhati kandi ngo mukuru JB bamuturaci yakusinga ngo no wayine bwinjiwe niwo yine buci aya twatwitsire presiding officer na registrar twatubarukubitu n'umuterezo bururu wito rwari rwimuka coordinator we yatera envelope nkakaca yiruka yagwa ahapici yagenda twamukora tagumburira baye bakubitse kubiciriza ngo tutereze kandi bamwe aba opponents wito ndijo abo mu makakuru bayanga complying ko bakagira ngo abo kubaritse ntibitereza abo kugira ngo nabo bakambe n'ekintu kigarukwemo rutaro rugumeho kugira ngo akaruga garukwemo nabo bakabatashemira ko nabo bakababanyurira abantu babo nabanje babanyurira amwe bakagura ba agents banje babihawe bipande mwene yakavuyo kakakinzi mnongani mbasubuta details byabiriho amashomero gatera bareta amashomero n'abatakitizi bafitera batera tukatwina mu registers is fake ebintu binje byabiriho ebitutiro petitions nyo petition inzire kunka no kumanya ngo bamanyengo twasharamu nitwe twa complaininga kunka wiro winji tribunals ya kumutya ya kwasire fraga ndubari yo rutaro no kunyurizana mwen turinzire birarije mako batwire 7 days of waiting nyo ogwanje mshango bakagurira shayi 10 asande upload 30 chadondo. So